certain number of people in South Africa have voted for Umkhonto Wesizwe Party. Muhatori vo viswaho kha vhuimo uvho sa muhatori Dr. Vho John Hlophe vha ḓo shuma kha khomishini ya zwa vhulamukanyi phalamennde. The matter is therefore referred to the North Gauteng High Court, otherwise known as Pretoria High Court, for summary trial. That will be on the 16th of October 2024. Mulandu wa xipikara xa kale xa phalamendeni wo no siviwa mapisa nqakula wo fhiriselwa khothe khulwane. Let's revive the spirit of football. That is the main thing, and make sure that we deliver to our nation. Timu ya bola ya Marumo Gallants FC yo furutshela vunduni la Free State. Ndi madekwana na ndi pfi tshanduko ligege. Ndiko vhatanganedza kha mafhungo a Tshivenḓa fhano kha SABC2. Ndi dovha ndi livhoshelwa nga vhone afho hayani nga rive roṱhe. Muhatori vo viswaho kha vhuimo ha vhuhaṱuli Dr. John Hlophe vha ḓo shuma kha khomishini ya zwa vhulamukanyi phalamennde. Tsheo iyi ndi ya dzhiiwa nga phalamennde kha dzulo ḽa nzudzanyo ya mashumele na musi. Vho Hlophe vho nangiwa nga ḽihoro ḽavho ḽa Umkhonto Wesizwe. Hova na khanedzano nga miraḓo ya phalamennde na musi nga fhungo iḽi ho lavheleswa uri Vho Hlophe vho waniwa mulandu wa vhuḓilangi nga vha komiti ya zwa vhulamukanyi zwe zwa sia phalamennde i tshi vouta uri vha bve tshiduloni tsha muhaṱuli Mahola. Izwi zwone zwi amba mini zwa zwino nga murahu ha musi vho khethiwa nga ḽihoro ḽavho. The attempt to erode the will of the people by dictating to the MKP which of its preferred candidates are to be designated to the JSE is constitutionally repulsive. Vhalori la MK vho ita na u wana thikhedzo u bva kha maṅwe mahoro. Let's respect the fact that a certain number of people in South Africa have voted for Umkhonto Wesizwe Party and have designated Dr. Hlophe to become a member of parliament. There is nothing that precludes Dr. John Hlophe from representing Parliament. The streets have spoken. They want the Honorable Sheikh Hlophe to serve on that commission. The people shall govern. Fedzi vhalori la DA ndi vhone vha tou thoma u hanedza. Applicants to be interviewed by the Judicial Services Commission going forward will object and apply for the recusal of Dr. Hlophe. I hold the view that as Build One South Africa, we stood up and we said we want a particular level of leadership and we need to be able to endorse that view. We want to suggest that the House should not take a position unless it has clarified its own rules where there's a lacuna or there's a gap on our rules. Ho dovha hafhu ha themendelwa miṅwe miraḓo ya mahoro o fhambananaho kha komiti iyi. Minister wa mutakalo Dr. Vho Aaron Motsoaledi vha ri tshikimu tsha ndindakhombo ya mutakalo kana NHI ndi tsha ndeme nahone tsha ṱhogea u sedzana na u shaya ndinganyelo kha tshumelo ya mutakalo. Izwo zwi amba musi vho sedza umela havho kha muhasho wa mutakalo na nḓila ya livha hone. Minister wa mutakalo Vho Aaron Motsoaledi vho amba vho khwaṱha kha zwikwama mulayotibe wa tshikimu tsha mutakalo tsha lushaka vha ri tshikimu itshi ndi tsha ndeme kha u tandula zwingaho ndinganelo siani ḽa zwa mutakalo. In South Africa, that issue of gross inequality comes in. You are aware that we are regarded as the most unequal country in the world. If you want to see what inequality means, come to the healthcare system. There's no other aspect of life that reflects this gross inequality between the rich and the poor. Minister wa mutakalo Vho Aaron Motsoaledi vho amba vho khwaṱha kha zwikwama mulayotibe wa tshikimu tsha mutakalo tsha lushaka vha ri tshikimu itshi ndi tsha ndeme kha u tandula zwingaho ndinganelo siani ḽa zwa mutakalo. These 5.7 million people who are being treated for HIV/AIDS, the biggest killer in the country, only 350,000 are being treated in the private sector. The rest are treated in the public sector with this meager amount of money. Zwo ḓiralo tshikimu itshi tsha NHI tshi ḓo thoma u shuma nga tshipiḓa nga tshipiḓa. Tshipiḓa tsha u thoma tshi ḓo thoma nga ṅwaha wa 2026, tshipiḓa tsha vhuvhili tshi ḓo thoma nga ṅwaha wa 2028.
Ḓuvha ḽa tsengo thangeli ya tshipikara tsha kale tsha phalamenndeni Vho Nosiviwe Mapisa Nqakula ḽo ḓivhadzwa u ḓo vha ḽa vhu-18 ḽa ṅwedzi wa Tshimedzi uno ṅwaha. Izwi ndi nga murahu ha musi mulandu uyu wa fhiriselwa khothe khulwane ya Gauteng fhaḽa Pretoria. Vho Nqakula vha khou livhana na milandu ya 12 kha milandu yeneyo ya zwiito ya vhuaḓa na muthihi wa vhuaḓa ha zwa masheleni hune ha pfi vho ṱanganedza masheleni a tshanḓanguvhoni nga tshifhinga tsha musi vha minista wa zwa vhupileli. Tshanḓa tsha mulayo tshimushumoni musi tsengo I tshi khou lavhelelwa u ḓo takutshedza hu si kale. Vho Mapisa Nqakula vho ḓivhonadza khothe ya madzhisiṱiraṱa ya Pretoria lwa tshifhinganyana ṋamusi he ha ḓivhadzwa no fhiriselwa khothe khulwane ya tsengo iyi. The matter is therefore referred to the North Gauteng High Court, otherwise known as Pretoria High Court, for summary trial. That will be on the 16th of October 2024. You are currently on bail. Your bail is extended on the condition that at 9:30 on the 16th of October 2024, you appear at the Pretoria or North Gauteng High Court and you remain in attendance until the matter is dealt with. Vho Mapisa vha khou livhana na milandu ine vha khou pomokwa nga rakhontraka wa muhasho wa zwa vhupileli uri vho ṱanganedza masheleni a tshanḓanguvhoni a miḽioni dza rannda nga tshifhinga tsha musi vha minista wa muhasho wa zwa vhupileli. Vho Mapisa Nqakula vha khou hanedza mavharivhari ayo. As I said at the bail application stage, there is a case. Remember, the threshold in terms of law of enrolling a matter is minimal. So there is a case. In this instance, in addition to the evidence of the complainant who has said under oath, I paid gratifications, in simple terms, bribed. I paid gratifications to the accused. There is evidence that was obtained independently that is corroborating the version of the witness. Vhutshutshisi ha muvhuso vha ri a vha nga ḓo sia tombo nṱha ha ḽiṅwe u vhona uri tshanḓa tsha mulayo tsho ita mushumo nga nḓila I fushaho. Mulilo wa ṱaha fhethu ha hekithara dza maḓana mana bulasini dzi re Makgowaskloof Valley vundu ḽa Limpopo wo kona u langea. Mulilo uyo ndi wa ṱaha tsha mulovha kha vhupo ha Georges Valley. Vha masipala wa Mupani vha ri vha kha ḓi lavhelesa tshinyalelo yo vhangwaho nga mulilo uyo afho mabulasini. Mabulanga a swanga mulilo ndi yone o salaho tshitepela mulilo we wa tshinyadzwa zwiṅwe zwipiḓa zwino kunga maṱo a vhathu fhaḽa Makgowaskloof Valley. Mulilo uyu wo tshinyadza hekithara dza maḓana mana hune ha ṱavhiwa zwimelwa u tshi katelwa na maṅwe mabulasini na iṅwe ndaka. U swika zwino tshinyalelo ya vhangiwa nga mulilo uyu a i athu anganyelwa vhunga u tshi kha ḓi itwa tsedzuluso. The fire is currently under control. From our preliminary investigation is that it might have been caused by an electric pole. We can as well indicate that around 400 hectares of farms have been damaged, including a house around Sapikwa, and another structure which is farming, which kept some farming implements. We also have had some damage to some vehicles also around the farm in Sapikwa. But generally, we can as well indicate that the damage now, it's not something that we're able to quantify. Vhashumi vha kona u dzima mulilo uyu vha bva fhaḽa ḽita vha Fire Protection Association vha no shuma u dzima mulilo vha bva vhuponi uhu he vha ḓiṋetshedzela u shuma vha sa wani malamba. Yesterday's fire, all the boxes were ticked, very low humidity, extremely strong winds which we've never experienced in Limpopo ever, and also the drought. We haven't had a lot of rain. We call it a green drought, so there was just enough water to keep the grass green and the leaves, but the soil underneath, the grass underneath is extremely dry. So that just it was a rapid spread. Valitaba Protection Fire Agency na vha tshiṱiriki tsha masipala vha thi hafhu vha khou lavhelesa tshiimo. Vha muhasho wa pfunzo vunḓuni ḽa Gauteng vho ḓivhadza uri u ḓiṅwalisela ngudo dza ṅwaha wa 2025 nga kha online zwi khou vula nga ḽavhuna ḽino ḽa vhu-13 ḽa uno ṅwedzi zwa vala nga ḓuvha ḽa vhu-12 ḽa ṅwedzi u ḓaho wa Ṱhangule. Khumbelo
idzo dzi vulela vhagudiswa vha grade ya u thoma na ya vhumalo. MEC wa zwa pfunzo Vho Matume Chilwane vha ri hu tshi vha na khaedu dza thekhiniki u ḓiṅwalisela nga kha online zwo fhungudza miduba milapfu ya vhabebi vhane vha ṱoḓa u ṅwalisa vhagudiswa. The 11th of July, which is this Thursday, at 8 a.m., the system will go live until the 12th of August. So all parents must understand that you have to apply online for grade 1 and grade 8, irrespective. And what you need to understand that these applications, don't say you've done it last year, you still have a profile. You start afresh. Every year you start afresh. For every child, whether it's grade 1 or grade 8, you start afresh. So the process is open for the 2025 academic year. And it's only for this grade 1 and 8. Vasongotoshara kure riabuyo sikare. Zapo kama mafhungo a Tshivenḓa pano kha SABC 2 nga ri bvele phanḓa. Khothe khulwane ya North Gauteng yo phumula khumbelo ya tshihaḓu nga vha khoro ya vhuhosi ha Vhulobedu na khosikadzi Masalanavho wa vhusumbe ya u imisa u sumbedziwa ha ḽitambwa ḽa mudzhaji Rain Queen kha Mzansi Magic nga Swondaha i ḓaho. Vha muṱa wa vhuhosini vha ri vha MultiChoice a vha ngo kwama Masalanavho, fhedzi khothe yo sumbedza uri vho lindela tshifhinga tsha u fhedzisela u ita khumbelo iyo nahone fhungo iḽo a si ḽa tshihaḓu. Vha muṱa wa vhuhosini vha ri vha MultiChoice a vha ngo kwama Masalanavho. Khaṱhulo ya mulandu wa tshiwo tsha Esidimeni i khou lavhelelwa u ṋetshedzwa matshelo nga Ḽavhuraru. Tsedzuluso dza tshiwo tsha Esidimeni ndi dze dza itwa nga murahu ha u lovha ha vhathu vha no fhira ḓana vhe vha vha na vhulwadze ha muhumbulo nga ṅwaha wa 2016. Tshiwo itshi ndi tshe tsha bvelela musi vhalwadze vha muhumbulo vha ḓana 4 vha tshi pfuluswa u bva Life Esidimeni nga ṅwaha wa 2015 na 2016 vha tshi iswa kha tshiimiswa tshi si tsha muvhuso tshe tsha vha tshi songo lugela u ṱanganedza vhalwadze avho. Vha Eskom vho thoma zwa u fhungudza mutsiko wa muḓagasi mavunduni maṱanu na mavhili he vha ombedzela uri a vha khou ita zwa u tsima muḓagasi nga u tou sielisana u ya nga vhupo. Vha Eskom vha ri zwa u lemelwa ha muḓagasi zwo dovha hafhu zwa thoma sa vhunga vhuria ho dzhena. Vha ri zwo ralo a vha na iṅwe nḓila nga nnḓa ha u thoma zwa u fhungudza mutsiko wa muḓagasi sa nḓila ya u tsireledza ndaka yavho kha u thuthuba na zwiṅwe zwine zwa nga vha khombo kha vhutshilo ha vhathu. Vha Eskom vha ri thaidzo iyi i kwama vundu ḽa Limpopo, Western Cape, Eastern Cape, Gauteng, Mpumalanga, KwaZulu-Natal na North West. Vha ri phesenthe dza 49 dza dzi transformer dzine dza khou lemelwa dzi vhuponi uvho ho bulwaho nga ṅwambo wa u tswiwa ha muḓagasi na u shumiseswa hu si na u vhavhalela. Kha lungano lwavho Presidente wa ḽa US vho Joe Biden vha ri vha kha ḓivha kha mbambe ya vhupresidennde. Vho Biden vha miṅwaha ya 61 vha ri vha na fulufhelo uri vha ḓo kunda mukhaedu wavho vho Donald Trump. Kha ḽiṅwalo ḽavho President wa America vho Joe Biden vha ri vha ḓivha vhuḓifhinduleli lune mukhetheni wa ḽihoro ḽa Democratic Party a vha naho musi o livhuwa khethoni dza ṋaṅwaha nga ṅwedzi wa Ḽara. Vho Biden vha khou humbudza miraḓo ya ḽihoro ḽavho uri mukhetheni we vha munanga vha mutikedza ndi wa ndeme. Vha tshi khou amba izwi phanḓa musi vha tshi ḓivhadzwa sa mukhetheni wa tshiofisi ane a ḓo dzhenela khetho kha khuvhangano ya lushaka ḽihoro iḽi ṅwedzi u ḓaho. Vho Biden vha khou tsivhudza miraḓo ya ḽihoro ḽavho uri vha na mushumo muthihi fhedzi wa u fenya vho Donald Trump. Vha ri u sa vha na vhuthihi na u ḓikanganyisa kha tshipikwa itsho zwi ṋea vho Trump tshikhala tshavhuḓi tsha uri vha wane thikhedzo khulu. Izwi vho zwi amba musi vho fara nyambedzano na ramafhungo George Stephen Plus wa khasho ya ABC musi vha tshi vhudzisa uri vha ḓo tendana u awela arali vha humbela u ita nga uralo nga ḽihoro ḽavho. We're not going to do that. You sure? Well, yeah, I'm sure. Look, I mean, if the Lord Almighty came down and said, Joe, get out of the race, I'll get out of the race. The Lord Almighty's not coming down. Vhugari vho Biden ino vhege vho khou ḓa nga murahu musi miraḓo mina ḽihoro ḽavho mafheloni a vhege vho bula zwa uri presidennde vha khou tea u awela vha tenda u tshi nangwa muṅwe nkhetheni hune vha khou swaswara uri tshanḓa tsha presidennde vho Kamala Harris ndi
ndiwere mkhetheni otea unga unangiwa. What I saw in that debate is not reflective of the man and the leader and the commander-in-chief that I have spent many hours with over the last 2.5 years in terms of the specificity of the way he probes, the questions he asks. Heck, just this morning, he was asking me questions about the situation on the European continent that I couldn't answer, and I told him I had to get back to him. Wo Biden wadwafu wapara wodzikuwa kaimwe yadzimeka mshumo zanga machironi za televishini vachikukaidza mimwe miradhi ya lehoro lavo uri vadotangana navo kakhwangano yonanga mkhetheni wa chiofisi wa lehoro. Biden wadofera mtangano na varangapamba wamashango wa mbomano ya tsireledzo kana NATO ngei Washington. Une mtangano uyo wadawora veleswa chothenga vura mafungo. Sosmar badisira mafungo aza ekonomi hune randa ya bonara yombumburea musi ishmabeza na mao mashirini manona alipasi. Dollar randi 18 rand 11, bond 23 rand 17, euro 19 rand 59, pule ya Botswana 133. Miko pela JSE ipasi. Cash value zamu $72,359, platinum $988, oli sonkuna kiswaho $85.62 ngafaki. Tournament ya utothoma ya urugisira kharangwaha ini yako utebera pokati ha team ya Kaizer Chiefs na Young African Sporting Soccer Club ivatambirwa pala Bloemfontein ngala fumbili maro la unongwezi. You can see from everything we've done, our pre-season, the acquisition of the coach and the technical team, we'll be announcing new players. So a whole new way of doing things, and excited about the Toyota Cup also. Bringing a pre-season tournament, teams like ourselves need to play good competition, and we're lucky to be playing Young Africans and very excited. And we're also reciprocating because they hosted us last season. Yes, I remember that. And really for us, it's also showing that club football is very strong on the continent and making sure the clubs start to collaborate and build their brands and also commercialize their businesses. We're very happy. The season 21-22 was the kick-off season for us, bringing new players and technical staff, and then from there it became a history. We won everything. We won the league consecutively for the past 3 years. We won FA Cup, we won the Charity Cup, and one season before we went all the way to the final of CAF Confederation, and this season we went all the way to the quarter-final of Champions League. Ndizone sozoya roba farera zwane na musi zibulwani nechere watebera na mucho aba madekwa na budi nda Ndima ndiko anariko athaneza katafra muchoneza zoro kravesa mchwashu mariko ananori we machimbe dendra kondo ko rubondo uromya urotoro no rudibanda mera pala poni akapa pezia ko na mvura keza zo kuvira panda na phela ka upono pezia kazo spida rijana katinganya nga gumsha ngoro ko na mchwa makole pezia kaspida za deula arwana zo ko la pezia chipra panda rijakala machoro ko no mucho unofana no ula ko la onemvura zo dinamanda pala uponi na borendi akapa radwa para wana mchoma kule kula kati na mchodzi ka okaspida zvo zvavari ndizvadebura pedzia ukorana mimwe dove chikubudzira ngato raro kala machero pedzia udivana tsiudzo kedzi narakona mimwe ya dove dinamanda kapendela shango ya ukobela kati na chipembo ne ado saro na magabira ne pala ronjini pedzia zvino rimbo tefra panda rimbo limona na lota la Africa chipembe rimbo dove samroto na mpiso uchikalwa nga degrees Celsius narakona kedzi kure 21 pala Pretoria zare 20 pala Bronkhortspruit narakona di mchoni abore dodi duta zol tsa machero machavu ndina lipopo or konre let's score 24 giani zari 23 pala mchoni abore dodi duta zol tsa machero pezi archipela panda chaka vundula mpama ngar konre ni mchoni abore dovo korotla pezi tsa adudela petondo ngapala doroboni ya Mbombela kati na pala skukuza zari 29 ni macha vundula KwaZulu Natal konre let's score 29 pala ulundi za 28 pala Richards Bay adodi dudela lichita masiari kala machero archipela panda chaka vundula abore la Eastern Cape recorder mudumu chone abore udovo korotla kwa mwachoni pezi hadudela lichitaba kao zungespida zwa vunduleni lutufara pala mtata neto zoska pala ka 24 mataba la doroboni ya Western Cape kana vundula Western Cape kono kedzi kuri 15 pala doroboni Cape Town na hunia spida zinji zwa vunduleni lirikora mvrori zosko panda na una na kala machero matra archi pala panda chaka vundula Northern Cape
rikhono khetsa skore 19 kuruman za 21 phala Kimberley mchone wa dor rap kuma khavundulane lo matra vunduni la Free State rikhono khetsa skore 19 phala Kunstad za 19 phala Sasolburg mchone wa dor thola khala machero namse dwa lesdwa lo va kaspida zinji za vundulane lo matra ko petsa ngavundula shu la bonde vundula Northwest na rikhono khetsa skore 22 phala Mahikeng zari 23 phala Tosca mchone wa rikhono do ko bela pamba na rotsa kuma khala machero matra vakatofala mucho jozora bafala zori matikwana anotri dopsi kwa budhi na